Sanibonani Masibulise, gama lami nguSiphamandla, the hoster of Mbusi TV show. Lalela ke ngizocela support yakho. You just go to the YouTube, mawufika khona @Mbusi_ D8F. Fika ngithole khona kuSiphamandla, Facebook Siphamandla Mbusi, TikTok Siphamandla Mbusi. Ngihamba nawe, ningithwele anizongangithwali this time, mina ngingowenu. From there, mnanani sithwalana sisana impumelelweni. Mamela ke, on this show, this is my aim. From now on, aim kuk uplifter nokukhuthaza ama business, ama artist, ama actors on this show. Angibhatali, angikoloti, but is to uplift each other as abantu abamnyama, okay? Akekho umuntu sisingiye kuye nawe mawufika ngizoya kuwe sikhulume about when ukuthi siphakamisana kanjani. All right. Without wasting any further time, I'm not going alone. Angihambi ngedwa namhlanje. Ngihambile ngayolanda inkosazana. Ngayolanda uSiso semncane on a business. Esizoxoxa ngaye namhlanje. Mangingamkhulumeliki. Molo Siso njani? Molo bhuti siyabulela kunjani? Siyaphila nathi. Ngicela uzazise uSiso ngibani? Okay, manibulele igama nguNokuzolo Manxola. Okay. Ubuya kwinzulu yemfihlakalo funeral services. Okay. Yes. Mamela ke sis, ngifuna before on that intro, ne? From inzulu. Inzulu into nqala. Inzulu yiphala. Okay. Ndiye ndathi njengomuntu wemusimama ndisebenzile kuqala. Okay. Maki. Anifuna umqwaqo, ngifuna uhamba nawe kakhe. Okay. Kuhlahlwa inkomo. Ufika kwabona mahlahlwa inkomo. Inzulu into, what kind of a business it is? Inzulu ngumbutho wabangcwabi. Okay. I-funeral parlor. It's a parlor. It's a parlor. Okay. Yes. Okay, I'm with you. Yes. So inzulu iphala evulwe ngo-2020 Okay. ngela xesha le-COVID. Ivulwa ndim nguNokuzolo umuntu wesimame. Wait a minute. Abantu bayafa nje wena ubona opportunity. Hayi kanjalo bhuti. Okay. Akekho umuntu onqwenela umuntu makafe Okay, kodwa okay, I'm with sithi kwinzulu. Yes. Makuthi xa kwenzekile umuntu wafa Yes. asikhumbule uba sikhona nathi singabantu benzulu emfihlakalo sizoncedana nabantu. Wait a minute, ngifuna ungicacisele. Uthi uyivule i-COVID ibini 2020. Ibi 2020. 2020 ne? Yes bhuti wami. So ngela xesha la even imizimba bekunzima ukuthi ithathwe yonke lonto le. So wena ubukwazi ukuphuma uyolanda umzimba obanjwe iCovid. Maniqale ndenze kanje uze ninikeze i-background right. I'm with you, take your time. Yes. 2019, Okay. if I'm not mistaken. Yes, 2019. Okay. Kulapho si register khona kwi-Cipro inzulu. Okay. Sa register kwi-Home Affairs. Okay. Sa register kwi-SAFPA. Okay. 2020 by the time si register Ni register angasebenzi. asikasebenzi. Okay. Steps sokuqala uqala uregister umbutho. Akekho kumuntu emakhaya ozothi uvule iphala without uregister. Qala siregister kuqala. Yes, uqala uregister kuqala. Okay. Then ke ngoku ndisasebenza ngeso sikhathi mandikuxelele uNokuzolo uqale wasebenza eDoricos as a cashier. Okay. Wasebenza eScorpion as a secretary, wabuya wayosebenza eState Attorney as Okay. illegal secretary. Okay. 2019 kulapho umthetho uhamba ngoNovember nawe. umthetho uhamba nami yiyo lento ndikukhuthalela ngento yoba kufuneka uregister. Okay. 2019 ndanothando kwavuka uthando loba hayi man why ndingumuntu ongumama abanye abantu bangomama bayakwazi uqhubeka nale business why mina ndingazi ukuvula ibusiness. Okay, while nisebenza nansi inzulu ndacinga kwathiwa masikhuphe amagama emayi-3 actually 5. Baselector my first yayinzulu emfihlakalo funeral services. Okay. I was lucky enough because baye ba pick up alona elogama. So it's when inzulu emfihlakalo iye ya register 2019 I have to resign estate attorney as a legal secretary. Animisela ngukhatha sisi but kuwa wonke amagama wayinzulu. Senzo into eyakumotivate ukuthi ubize iphala yakho ngenzulu.
Ndayithanda koqala eligama lenzulu libuya kumaculo sewisile iculo Oh, 81 oh, so ndathi xa ndiyatsho ndidinga ndathi inzulu yemfihlakalo Oh. because ndingumuntu onobuntu nokuthandayo ukusebenza ngokwe-families Okay. nophezu koba ndinothando lwalento lo msebenzi lo ndiwenzayo namhlanje. Yes so kulapho ke lo gama laye laphuma khona. All right. Yes. Up until so inzulu ina how many years ngo? Inzulu ngayibalela from 20 ndingathi 6 years ikhona. Serious? Yes. Now apho nifuna ukuza khona baninzi abantu ne banama business ahlukahlukene. Why phala? Into edalibani njalo. Mna unganibona ngiqine nje. Angiyazibone nje ndiyoxhola isidumbu sengitshona ngithatha isidumbu ndisifa andine fear. Now wena as a woman what makes you that? Wona umsebenzi endiwuthandayo njengomuntu lo woyikayo wena futhi ngona umsebenzi endiwuthandayo ngoba ndiyakuthanda uvelana nabantu ndiyakuthanda usebenzisana nabantu so ndibelieve ba uThixo usondeza umuntu ecalweni kwabantu abakhathazekileyo nabanengxaki. It's when ke ngonaqonda ba kuzo zonke ibusiness aziyi5 kodwa le yona business ndahamba nayo futhi yona ndiyiphilayo ndiyayithanda because indisondezile nakuThixo ngoba kaloku phambi koba siphume nomzimba sinala duty yoba sizawufika esiphethe ntoni sithini kula family so ufune sifike siphathisiwe ngelizwi likaNkuluNkulu ba sizawufika sithini sixolise kanjani and kulo msebenzi kakhona bhuti ngakuchithelanga ixesha funeka ube ngumuntu othobekileyo ube ngumuntu okwaziyo ukumamela ube ngumuntu okwaziyo ukusebenzisana nantoni nefamily ngoba awukwazi ayingomsebenzi wakho lo ngumsebenzi owunikezwe ifamily nangomse ifamily funeka ikuthembile ikwazi ukunikeza umsebenzi ngomzimba wayo. Imazi makuthiwa umzimba ukhona pha wena senenze example because angikaze ndakubona makuthiwa umzimba ukhona lapha ya basithi abekho mhlamba abasebenzi bakho then ndinomzimba ndiyakufonela uyazi uzolanda ndiyeza ndiyawulanda into elula la ku driver wena ku driver yo bagqiba kuthiwa manilale ebusuku. Now tell me mawufika indaba uyiqala njani because ndiyacinga ba ngokwami dingeka ivenue apho uzoba ne office khona dingeka i-storage ngokwami ukucinga I'm not sure dingeka i-storage then kudingeka ama-finance wenze njani wena? Uqala le business andizuphosisa but akolula kodwa into xa uyifuna uyazama ngandlela zonke awubi nento ngesikhathi esi1 sine association isafpa kune phalas ezikwazi ukugcinela umzimba into ebalulekileyo kule business mele ube nazo icoffins mele ube nayo imoto yo remover okunye nokunye ukuhlanganisa ezuhamba isikhathi sihamba so ezona nto zibalulekileyo ukuthi abantu bathatha ubuye ubagcine phi funeka uyicheke lo ndawo uyakwazi ubafaka ku association. Okwesibini mele ube reliable akho nto ibhlungu kwiclient ukuhlala isikhathi ilinde iphala unophala kafika umuntu uhleli pha esigumbini elente egumbini mayindi abantu bayamasaba umuntu osekeshonile funeka bethi bekufonela yona leyo ye collection into mele wenze sure uhamba phambili subalindisa abantu behleli nomuntu abamesabayo. Imake I'm saying this because of my experience kuke sinini namanje sine problem yokulahleka kwezidumbu nendawo ngathi khona kwenye indawo I'm not sure ndake ndayifunda article yakho ukuthi kutholakale umzimba but ingathi wawudliwe ngamagundwana something like that. How important it is indawo ostora kuyo imizimba andifuna unixele wena ngokwakho ibale kangakanani apho ustora khona imizimba nendawo apho khona usebenzisana khona nabantu khona kuyo yonke ibusiness kodwa mandiyiphendule ngehlobo apho usebenza khona ngabantu kumele wenze sure uba abantu baphuma be safe wenze sure uba kuhlala ku clean wenze sure uba umzimba uphuma right ungakange udliwe ngamagundwane unganuki so which means ifridge mele uqiniseke ubihlala right so ne-fridge zenu kusine fridge zethu indawo yethu iclean so uzothola umuntu edliwe ngamagundwane. Serious masiye ngicela siye kule part i-services zakho ziye zambe kanjani as a woman?
I-services zam. No, ngifuna ungicacisele nje like i-service makuthiwa mhlambi umuntu uyamsebenzela then umuntu unomzimbo osendlini umuntu unemali right then unemali funeke aze kuwe masithi andiyo ngokweyami ucingo ungizobuza according to me dinemali Yes. right Yes. andinaphala Yes. question number 1 ne Yes. number 2 masithi ndiyimember yenu imost yethu ke thina base thina bantu bamnyama sine believe yogoduko ongangcwatshelwe egoli as much as mina nisoze ngcwatshelwe egoli then kufuneke ndihambile ndiye ekhaya niyakwazi ukugodusa niyakwazi ukuhambisa ekhaya then niyenenze kanjani in terms of that Okay, mandiqale kula question yakho ibibuza uba ndinemali then andiyomember yeni. yes Okay, thina as inzulu emfihlakalo asijikisi mntu. all right Akukhathali noba unganamalini sisebenzela phezu kwento onayo. Okay, alulungiselethi noba unamalini because nizozamna ne-1,000 alulungise sithi kulo mali onayo kulo mali Yes. unayo asijikisi mntu kodwa siyazama ukubonisana uba out of le mali uyiphetheyo Yes. singaphuma kanjani. I-services zethu zihamba kanje siyakwazi ungcwabela imember yethu siyakwazi ungcwabela umuntu ongoye member yethu ofika isithi Manzulu naku ndiphethe imali then ndinomuntu osendaweni so siyakwazi ukumngcwabela lo muntu lowo. Okwesibini thina sihamba yonke indawo yonke xa ndithi yonke indawo iSouth Africa yonke ngiqonda lezi 3 ungayibali Eastern Cape ndakuvuza Eastern Cape ungayibali Eastern Cape KZN yes iMpumalanga iLimpopo zonke Serious? siyahamba kuzo zonke indawo. I'm just asking aningaba abantu abadonsa abantu ngetrail mina ndifuna udonsa ngetrail ezitrail lezi ziyanqamuka endleleni Hayi asingabo bhuti abo bantu abo. niyapromise when it comes to i-transport Yes, i-transport nje umufi uba ne-transport yakhe. Into yethu yonke sifuna ibe decent. okay Yes. okay. Yes. Mamela isisi masi on behalf of Umbusi TV Yes. masibonge ngokuzihlupha kwakho Yes. ukuthi uze la and how I wish next time mawusiza uze nanto yonke yakho Okay. I will make that time Okay. for you to come and visit uzosixelela ukuthi from now on up until what are the changes and kunento endifuna ukucacisela yona maningi amaphala makhulu amaphala akhona amaphala a big andifuna mention agama laphala the only thing edalba ndicela ukuthi uze la is to tell the women out there you can do it. Yes. It's possible, especially as a black woman. If wena uyakwazi uba up until today ume ngephala, although it is not easy, ngicabanga ukuthi khona ibusiness elula Ayikho. up until no ukwazile ukuma. Now ngicela ungixelele sisi nitholakala phi? Sitholakala eGermiston number 28 King Street kulapho ama offices wethu akhona. Ngizawucela ukushiya inamba. Please do so. Yes, ukwenzela umuntu xa ifuna ukusithinta asixhumanise khona. Okay. Ku 073 073 463 463 8097. 97. Yes. 7 number 1. Yes, ngizawushiya le number le Okay. yi1. Yes. In WhatsApp. Na WhatsApp. Any social media platform that I TikTok? No. Facebook? Hayi sikhona ku Facebook. Okay. But okwamanje ngicela ukuthi asebenzise le number nikhona ku WhatsApp Okay. because ihlala ikum ngalo lonke ixesha. Okay. Yes. Ningu 24 hours available. Yes. Thank you so much. This is my aim each and every day. Masithwala nini. Platform onayo encane ngithwala nami ngizokuthwala. Masinokwazi uphathisana ezabantu abamnyama we can go far. It's not about the promotion, it's about the upliftment. If sizokwazi ukuthwalana ukuda pho siyakhona sengabantu abamnyama. Mina nawe masihlangana ithuba malikhona. Sanibonani.